Glavni namen je dejansko delovanje in bojevanje v gorskem svetu s poudarki na integraciji rezervne sestave, interoperabilnosti med pripadniki partnerskih držav, tukaj mislim predvsem na pripadnike Združenega kraljestva in tudi dodani imamo pripadnike oboroženih sil italijanske vojske in Združenih držav Amerike in pa seveda osrednji fokus vaje je bojevanje v gorskem svetu. The exercise for us is an absolutely outstanding opportunity to conduct training in your beautiful country, but also to conduct integration, to increase our interoperability with the Slovenian Armed Forces, and ultimately to become better soldiers, both as individual British soldiers, as Slovenian soldiers, but most importantly together. And that's why we're here, is to get better together so that we understand each other better, so that when we're required to deploy on operations, we are more effective and can deliver our mission. It's just about understanding and understanding that each of us, regardless of our nationality, are fundamentally exactly the same. We're all professionals, and together, when we work together well, we're stronger. And we need to get used to that because that is the modern. Naša naloga je bilo, da smo dobili okvirno lokacijo, kjer ne bi pilot bil, in moramo tisto lokacijo najti, njega poiskati, pogledati za pravilno identifikacijo, če je neš tisti, kar ga iščemo, in pa pregledati za poškodbe njegove in na koncu izvleči ga iz območja ven. Dobili smo informacijo, da je možnost sovražnika v bližini, in pa se to je res zgodilo. Smo se ustrezno odgovorili na to, izvlekli poškodovanega in pa v svoji enoto, ki je bila zraven za dejansko srčen res. Pripadniki pogovarjajo, zakaj so ga in to kaj se načinilo, kakšne so njegove poškodbe, koliko poškodovancev je in prednje varovanje in pa zadnje varovanje, hkrati tudi s portretom.